Hadien ke jing kulmar hynnin ke sngi na ke jingpynsangeh jubor ke pulit Assam ke jingthung post ke MEECL Myrwet. Nak liang MDC Bah Charles MArngar dapat pau ke jnigsngewdiaw nak liang ke Sorkar Jylla ki Khlem eiei ke bari banle. Buat lagi briew jong ke thain ke pyrshang katla katyai. Buat haduh upur ban be ki pulit Assam tang dagi deing ru. Hynrei ki Khlem la ban le eiei nomor ki bor pulit Assam kim shem la ngap yanu ru. Nak liang Bah Charles ulai thu bakani kat jaka kam dei ru ke baha upur ke dispute area. Nak liang ki pulit Assam Khlem jingthoh ki la su ong bai ba yo ke jingthah ban pynkhyllem ye ki post electric. Ini ke jingja ke baca menin ada ban briew ban keren hangte hotspot menin ke kata ke bangang adon ring adang don hi katu ni ke bang kwa ban pynpaw gini ke po ki ke baca menin ke pen ketang yang ke bang UI ya ke jingkelan ke jong electric stipol ha ke tu ke po pyrshang ban yang ha tu ke jaka lamar ba kum la ong menin bang su thu sai ba ke jaka ke ba ya kaja menin kadi purely Meghalaya kam dei ka disputed ban ngadon ki kot kislaru ban proof hagaba na kaliang jong usim jong karaj Myrwet menen 8 ki jingpynsangeh no ubor khaj ban nilapa ketu ke jaka ke ba mengi ngidan menen kham shakmat susu tu ke jaka ru kadai ke jaka jong ke jala Meghalaya ke jongi tekelong ke ei bosungsi ba kumalaya keren shakmat yimdan ke manpaw 8 tip EDC 8 tip USP jong gari boy ke jongi wong banang ngidon conference video conference namtip kon video conference untuk covid na kumnong namtip di wong menpa do additional SP ndayu additional SP ru udang poy hadu kopor sauduna baru SP lilai upoy hadu kopor sau beje long ke bersungsi mana kalian jonga ngapandam juri kini barum tangga ta ndai ke wei ke bangadon ke jing sngau hanu dia abangadon hadu ke jaka I kumba ke police department ke jongi kamle kale kumba menru ban keren nya ngamle ran ban keren ye kita ngamri ban keren ye ke jisa namar bangalamat na ledi barga bakam susi kalong ba nagaliang jong SP sigen tin ruem ban ong yang ini sendan lang no banwan na kati jaka lese tel kalong tang nong poro dari susi kalong ba ngayak tang mga baru para jonga wanya ikakali marwe kawan pai nya kati jaka Tigini ki ai ka ap ke jingma tendai ngai de kwa men pynpaw ni ai nga tu ko poru da ke mesim ke bangatip bau tu na jrong nomino ya bangatip baga jing em hi kam song ti jono jono ke jing em ke song ti ke jong punong bu nong thau ngai ngu yo blai ba ki baja men ke sing don ke no ke jing saw ho la ke don ke jing sa tan ke jing sa push yang tu ko por kamdan keno ke jing saw de gni ko por kwa ru nam ta ke jing tip lang baro ngamla Khlem da ai ku play ger pang ye ko wei ni ki sang balang NGO ke jong ye kata ke de MPSO so kemen mi tho IP ba kini ki don hakmat nadu dang step ke por ma penyangi ki post electric bat hadu ko por janmit bangion phai na ke ki jaka ya ke tu ko por langsung bangai UI ki long kemi armut ki long kemi kong simli bat iway pada presiden jong ke MPSO jong ke Riboy district jongi yang hatrai jong post electric na ka bantaban ya dai yai ke bla keren sakmat ra do ding banilek persha i pulit Assam hynrei kat bana kaliang jong ke Sorkar ke jongi mdan ini dengan susiro ban ye thu IP ni ko por ndai banga kan tho hynrei nga keren ke jing sisa aga ba menin ngalafun dalading aga por live je san minute la call you deputy chief minister jong ke jala ke jongi ba preston johnson la response ke call ke jonga ba ngalai thu i ke jingja be clear ba Hadien kata phone UCM ro jong ke district council ke jongi ride ke por live je arb sa minute ke call bang biang you deputy chief minister jongi response shu ye ke call ba haduh mentahi amyo kono call lele ye kata tering sukeman begini perlu ke jongi ba kum MDC nga sodai ba ya gni ke kam ke ba ki lagi blog MDC amar ba ke jaka ke puta ke di jongi ke schedule area ke di ke hub council ke jongi ke jurisdiction juga council ke jongi perlu ke MDC la sim kiai gni ba di gni ke kam ngin saya jeng ba juga district council kum dukhat juga council ba nang ni naga council ke bang di ban le state government ba nagaliang juga simet ala pen kre haga ba dei ba ke jingthoh chief minister ro jong ke jala ke jongi Agak beda bat kini ke kam kepada mata khmat ini.
Keren wong yang apa medon authority you mame ban yang hang ni ban stop yang ban remove gini kipol. To bang itu ira dia ngadai member jo to council kan ni ka jongi. Pada kata kapol ngong yu ba. Ini ka order ka ba. La ai me ban weng ban remove you gini kipol. Teri Khlem lah ban provide kita ka. Baru wong bai em ngi la yo ka direction ba mendagas ngi nagal yang jo government bangin wan hang ni ban remove gini. Kita ka dia jumpa.